Haka Jingiaseng Baarsin Jong Jingiaseng Samla Nongpo Berni Distrik ke Baarpo Kebahap apo kan Nongjeri Nongpo Presbytery Jong KJP Synod Sepngi Lapenlong hakapor Shibaje Shiteng No Phaisngi hakabaki Khun Samla ki Longkmi ki Longkpa bat ki Nongilam Balang kilawan Banya Shimbenta bat ki Khun Samla Jong Balang Lengkadaj ki Khun Samla ki beri ki Dekhot Jong District Standing Choir bat ki Khun Samla Jong Balang Pakon kilawan Banya Shimbenta da ki Jingroi Choir bat ki Reverend H.E. Marbanyang ilashim yak benta kumunong sam yak aktiin ke Jong Blay. Bagan Shempa Shan Shempang Shisha Adeya Kachin Jingi Tudayana Umashat Men Bala Utrai Tajisha Gan An They Mami Atrai Jing Sabha, Ibabun Rukon.
wasno tenat kalau bahag kata kajing kren ke jong syekli jong blay u Petros kumbalai hajar mut kimensim kila-kila kabamut o Petros ubre ubalan yaw Jesu hanray hagajeng yalap halas mi Pentecost ulayo arsha kamensim jong kajing long reulay jong kajing yatre kasam kajong blay bat kajing yalap kajong syekli jong blay kaladung ngat yang ibabon kibreo kila-kila kabamut kilawan bat penyeso yalade aja kabalang bala pembaptis yang dia kata kapor kumalai ajar kimensim kade kata kajing yo arsha kumba uensha ulayo kumtaru ki apostol hakata kapor kilayo yakabakum kata kapor Hai kenyak setau sepantau sol juga Tarsos unong pensitong beng juga barang Kristen lalu unong pensitong beng juga kibanek atau kekuor uli dong mentaban dan temau yo Stefan kadu bundayak Stefan di kemen mesan menengkong juga barang bat hagawai kesni uli ikut bagi perlok bat udapan boru naki nong yalam bagi lek Damaskus naka bentaban lek ban persitong kita kibadon Jingiaseng yalam Damaskus kabagi dan yayat halenti ki keren ki on sibit inda kan supaya Damaskus tang sui badon yalam ngiyelek kumtang bagi dia kisau Daging komen bangsa pensitong ni Kristen sibitan ni Ginamiatan kung makatokat ni hangtaw Jisu kong balay may pensitong niya nga kajing siya'y kabawan na kakmat kajong turay Jisu kalong kakading kali Hakapor menit habaka penrak kadin kali tikmat jong brew umla bampit persaya kadin jong kakali kalau kumtaru yaw so jong Tarsos ulah kelam hamadan ulah nyok siryang kumubrew wapang barangay tan kata tikmat jong kila mata hanta sol wong kenrat ayu memon yang abande ujisu krempong Englakstan ujisu krempong butno yang na ujisu krempong kile jala krempong kile cera Damaskus perlu jumo bialam pada Damaskus ki ulesa akayin jong Judas no Damaskus Judas badiu Jisu udon hanta lain laismi krembang krendi uduai syajid bat habau Jisu uyoi Jisu badan kabor ban pepe gibriu ban isyari ki bat janga uyoi ba une usol joga Tarsos pula kabamut upha dau Ananias usunran bari na Damaskus bat ulek bat habau le keren laong ba ula kala kabamut bat la pembaptis uhantahi hagayin ke jong Judas Damaskus badai na Damaskus kustam bernyalak ke gospel badai hane bola stamban mahat ya kajine bagi breu di badan na kapor unyau sol bawan na Jerusalem ban persitong ni Kristen mentawan nyalak pentanya ke barang Kristen Yahudi dengan cupnya ti nomor bakim sundut ban penyak khamat jong Ananias Tegila taab volunteer hantai hakit nomor ka Damaskus ketika nombak kepada don dekat kerok bakadon dekat kit penrumpus nom ban priap no ya usol joka Tarsos nomor bauan sede ban yalapan ban ke gospel nreayu bak itu kibadon dekat kopor kila kain kata kawai garuk bat kila kep yo usol kata garuk batek ditelai bat kila perhian nanti syaki urai im na kata kajingap ke ba syarkai bagi bersyukur nak ada dan por banyak tu sapang uneu sol
ubala pendelai ala desa upol, ulong atian bakrantam jong kabarang, haga testament kabatamay. Usam na balayo erabor, ondei tangar sya, ulayo bon sya kabor, namatay ng balong teray yung Jesus Christ, batagin teray kayong mansya bakoy, kapanong yung sol, uatiaro bakordor jong kabarang. Ay nung yaulay ba ublay kong nakajong kaplan na kabutaban tundan kam. Ngasngawan ang kamput tang kata ay nung yaulay baula pli yakala baki missionary na ni Will kinwan ba niya lang kapos perasora banasora kalasay ikibriyo ke bakordor kibalong ke pastor temen yung ina kapopor kila teray kakam kanyang ublay Sapriang yang ada dari kasih yang dia berkawai, yang Assam, Syah Bangladesh, Syah Mizoram, Syah Manipur. Omdai yang start pastor teman jumi, omdai yang por kita mendasan teman jumi, ada yang por kajong mensim jong play. Ubala berat yang barang di haki, hanya to por, nama kata barang to balang mentah, hanya KJPC assembly kajami, kala roy shikadei, nama ba kisakri jong play, kilayo arsya kamansim. Na utray bagunong penimjongi uji Yesus Kristus. Nagwawan pai kanya Diyos na marajar nyo, arajar nyo, arajar pra, kung no mabalagya, habari may parang kalawan, haganin ariga jumihang nasdang ng tay, nagabalang mayrang, hagajing laki, kajing dapsis pas nem, kajimuan karibay bang gabaman swa. Beriulah saya super kat congratulate celebrate dan kumalong kumayan yang morok jindak sis pasnem syubutan kumta. Andrea dadon pornanya tuepi ya kajing dia hamarang kalau ngaba kampera halas misajan hagaba kita gikun samla nante nanong lang hamakurwat kiwan sibos kisong hanto hap lagi meni. Hamara daga poruan selapa uslamu bajur batanta kasang dari bayar yakini sama riet coba barang nolan kapur sabaro kibadon hagato kapelagi meni kata hadara hari pastor kita main basan kamrung dia por jambi hagas misajan bagay may bagas dang hagi kung samla yung kabalang na langkor bat kabutay kumto kumakiyo i kabalagya to madang kes bat ter kapur si balang kabalang kalong kumno ngayon po ipi bahagabalang pentor hagabalawanong pastor ipengmapte sa katoga hagito kipor kanday po sanmut kibawan rung balang umday na marbo pastor bayang marbanyang ustad ban kren lani ustad ban yasalok hangrali kapor kanyang ublay kapor kanyang masimagod kalatray hagit pa yung kita mendasan hagilong tumi hagilong pa bagikon sama jang kabalang kabarang kalanang roy hagito kipor namarba ka bor kajong blay kadon lamba kita kibala IT alade hawlay parang ngait kane kajingong kajing ay kajimpan weli siya arsya kadon kami api bak kadon kamru yang kumu pastor Utara jumi Yesus Kristus la jiki kepah jumi kibaduan syadin jola banlong kita men besan kambiang tangbangan kam mengadai kemen besan kambiang tangbangan kam mengadai pastor kambiang tangbangan kam
ni kinong yalam Jingiaseng Samla kambiang thang bangin kam bangi ni Ibreu ke bala kampau haga distrik haga presbytery haga synod hanrai ka badon kam kalong bolai hawa JJP hawa JJA u ai ya ta ka parandi lale ka balong ka bor ka ba kenjablai ka bor ka ba kenjableng ka bor ka ba kenjamansi badai da kata ka bor baka balang lembah ki pastor ki kemen besan ka komiti balang ka Jingiaseng dentai ka Jingiaseng Samla badadu ka Jingiaseng kena karoi bat kayak syafran ngigin mau swabangan sapen kudno atat ngigin mau ya to farsi ka bautrai jung Jesu Kristus ura thot lain mut ki syakri hau syakri wan kong ula ay kita len juku ka basyondor santalen uang syim ni kene ka santalen len ya ka bat penroy ya ka bat penionong ngan sawan bangan yo ila terai bat kunjuk ru ya ka sudde utu samla habaw yo ya ka kita len samna kerat laong bola tresitum ura duktia du dembat mitbat swi usha ya shit ya kriat usha ya air usla usha ya dimpang di sitom utre sitom murai tilu ya dena kamta kam ka jong kerat bat namar bawa tre sitom met bat mesim bauda IT ya dena kam ulala ya kaban penroy nalor kini santeli sasaki wai pade santeli anda abala dia kapor kabau labu uneu ju kerat ulawan uangal ai hame mensuasan nama kata ai no irato kesan hanga uneu samla ula shim ya kata kaba ula yuk dia no kerat kong shim ko kerat kane kade kesan ya kaba memel ai hanga nanda wasngaw tenat kamkut bawai tarya disan hanray wasngaw tenat kalang ulaong gulo siyem sakide desan ke bangala penroy hakine kisnem bat mentangala laban penlang asipau teni kitalen utaw penrat wasngaw ha uladap gajing kemen uladap gajing seun samki udah page ngawi iau no samla ola tresitom iau no samla ola itiade chata ka kamya ola iti bala shania hau bola nalor kasan ola yo prionong sasan diwepa umno ubo baha neu syakri baha melamina khai bakin dia nganay nong yamle haki babu to Philip stud chegati kemen kenrat Jong para samla giton hagane Jingiaseng district kanega khin kaong ka krensha yangi hagane ka por kaong kumnu tolong ki bayai syarai kajing keli yang apostol kajing keli yang iginong yalang balang kajing keli ni gilong kemi kajing keli piki kun samla hatung ilalong em kibayai syarai ngi mentagi ni kisri kibadak tangga jine kombala ya keren nin ka Khubor surkar ong dungway mentag ong dungway lasai ngimti payugan ong lana ngimti kay kabanjia hanrai katin kayong lai kitab yung penpau kalamang kabalay bagan khot kabal aga keren sa pangata babangi de banlong kibayay saray laha kapor men mitin saray laha kapor men swing saray laha kapor men ster saray saray bagay duay ong utray jong Jesu bagita kibayay saray bagita kibayay duay kiyoy bor kiyoy Jong bagila lebha kumalalew sama Elisha
ngim syarai. Ayukan dia nya pigi kun samla. Deng dine ki por ki badaptan na kajing syirkai bat kajing telah. Bat kawai ru kabangin lakban tip ke ei kaban kia. Tang kawai ka lombangin long ki bayay ne. Ia mabinagi sengi kabang yuk semiawi kajing telah kabajur. Don ki bro ki balaban kila don na kabalang kila liput no yano taru namar balaong ba kajing penbaptis kabalang presbyterian kamde kabak penbaptis penam kagabasude kabasu taom na pendegom kiong lenda penbaptis penam yobreo unong yo ya kajing alane kata kajing penim na yoblay Kidon kinong yalam kibakong kita ngakeli kita kuat ya keli yang ngong hangno kadon haratin na yung blay kahtin na yung blay yaw try kung Jesus Christ lapan baptis daw Yohanes lapan baptis hagawa Jordan ukram ong bapan baptis penam yaw riu utray kung Jesus Christ wong kani kalong ganyam terkom kabadai bawai yaw riu balakana babriu uday banyo priang yang sakramen kajeng panbaptis namar bawulong nompok natala lagi kelima nawa panbaptis yaw Jisu kating kajeng blay kayato mau Yohanes open baptis Hagisau teliki gospel kia tu saya dar kiong ba Yohanes open baptis dagaum dei open baptis hagaum lada don mano ki bawan rai ka Bible ka batamai kata kalong dagawai pat hanai ka Bible ka bang ikiya pule ka bang ibentam halo menta saung kinong talk gospel kia tu saya ni bayau Yesus open baptis dagaum Nalar kata uterai kami Yesu uang penuh Yohanes sisa open baptis dakaum hanai don kami yang open baptis sadau mensembahul kaji open baptis sadau mensembahul kalau dia ada kamera kabahaneng hadir Jerusalem kumbang alaya tu mentari pang nama kata koki para Samla ngadon madong uwan saya rambakra hagi no hikai balonder hagi no yatul pa balonder hagi breu ki basutau ki ba percepting ya pi bagena ki ba don hagi negismi khat yamina bakata bangin ya syarai bat bangin ya ne hadu kabukut ya kabalang ka jong blay hari kasi jantia lawalam nang tay nari Sepngi nari waves kalaya chispa krapos na menta to min pen scam yalade nginom sabe akil jong ane ka percay kibat pen baklaya pi badanga ya jinay jungi ngis no scam how to try to make Jesus Ukun bamaray Jong blay kawadon kamya biba dana kuki kun sama galong ngin minot hakat kamya kabalasyan niya api ngin niya tribha lagalong hakala kajong kajinsel samla lagalong hakabalang lagalong hakadistrict lagalong presbytery lagalong hakasinod lagalong assembly ngin niya syarai Batin long kibayay ni scam hadu ka bakut na berdaga burung gedung play. Amen.